Welcome to my channel, Bisaya Kamunga. Yung host, DQJ Daniel Tirando Guden. Kini si Rhoanne Guden, ako ni pagumangkon, anak ni Robert o ni Candice Tirando Guden. 4 years old pa, hilig na ni siya og drum, hilig na ni siya kumbo. Awan mo sa iyang gibuhat sa gamay pa siya bata, mga 2 years old hangtod nag 3 hangtod nag 4, mga kaldero yang kulubon, unya bulan-bulan niya. Mao ni siya atong sudlon dire. Taas siya sa sud mga amigo, mga amiga. Okay? Ako pagumangko na si 9 anyos, si Rhoanne Tirando Guden. Okay. Okay. Okay, so give me sample. Anything. Wait, what do you mean by sample? Just play. Okay, sample pa lang to mga amigo, mga amiga. Ang sunod ninyong mabati, ang iyang tukar sa Eye of the Tiger, paboritong tukar sa mga boxers. Muna iyang tukaron. Rhoanne, how old are you? 9 years old, right? 9? Wow. How old are you when you start doing this drum? I did it, I think when I was 8 or 7, and then I stopped doing it for a little while. And then we didn't have my drums, and then we moved to this house and we got an electric drum, and I started learning more. Wow. So I started basically Do you like drum? Yeah. Why you choose drum, not guitar, not do kind of guitar. not organ? Do you play guitar too? Yeah, I know one song, and I also know how to do the ukulele. Ukulele too? Oh, okay. What about piano or organ? I kind of can do the piano. Piano? Like small songs. Oh, okay. Paminawa mga higala, ang iyang sunod nga tukar ang sa Eye of the Tiger.
siya og naay music. Good job, Rhoanne. Good job.